Nyam kerukom kembali penbet badan sepedang subayingi syithie dari Secretary Jangka Parish Pastoral Council ngashimi kini galat kumbamengi dagijing isnai gejong blay ni yo ikini kayeng parish kabanlong ru kayeng sa jong ki fada iba tre kini ka parish kabathamai ki haga kerteng hi jong I Archbishop I Baladon Mentau Pedeng Jungi I Father Vicar General I Father Chancellor Baki Father Jungi Baro Ki Belaywan lang Ni ya sakilang I gani kesni Keba Sungutanat Keba Kemen Bangin sa IT Shisendan Hai Archbishop Badan Burom Jungi Ban Play Perda Yuni Mau Sakan Mau Ban Kapriban Ban Kurku Kerdo Ia gani ke Yeng Sa Jong Ki Father Ki Keblay Shibun I Baro Ngin siyo kajing pedang subha dan ngilak poilang hakajaka walaupun kre nam dakanyam kerukom. Hagani ka po ban pli perda ya kani ka ying parish kebal ngaying parish pertama yang manyang na kon lang prasir don lahani ini pli lak kita kanya Tersa lapor ini bersakan mau, yang jing pli yang Mary Queen of Peace Parish mau yang la, kenyau tarik yang Raja Arpusal, dah Most Reverend Victor Lindo, Archbishop Jalan Yam Chillo. Demikian yang khotlang pres. Iban pli kan Parish pertama. Pensim bakoi, kacing saya kan dari kat bati baro. Dengan ini kepor kat bangin yang lain bangker ku ya kan ini kajing Parish pertama, ikut katekis bat baro, koyat bernyarwai kejuwai. Ika umbani batu, Haleluya. Najan berufraya panjaman, Haleluya. Menjauhkan nom lempun, Haleluya. Temurang yupa badya ukur, Haleluya. Bapa, putrai dari kat bati, do ini dua, putrai bakut, papa badan por keplay bom cekut. Terus sendai ban dan dekat kani kaying Parish pertama, keku kerja. Ya kani kaying pertama, ilang do bersak kani, bat kinong tray baro. Ay ba kani kaying Parish kan long kaying, jong kacing kemen kacing sep, kacing tadi kacing ye. Kapar ka jong yang dah berkuat cemena pedeng. Unwan cingo, unda, unri, usmasuk her. Ya kani ka Parish baru kubai, kam kani kaying Parish. Ay ba kani kaying Parish kan lo berbonam takanda mat poram jombi ni pani kani dau kecil sai kami paden kabaristi kasiem jong kajing sok dau Chris utrai jongi ni ya Pedri ko jenda jompa kamang koplay kopot wakan cai jingkal pa jongi kajing sitam dari reply berbonam kajing sier poro testi padan poro mapalakar ku hadit kani mangaya palakar ku kajing Parish pri maudong Nungting saya cepo cepat dia. Bernard lalu pada Chancellor Jangka Diocese Archbishop Long unwan cikmat bat puli yang kini kajing kompli yang Parish pertama. The canonical election of the parish, Mary Queen of Peace, Mount Yamna, East Asias District in Kalayaan, India. Victor Lindo, by the grace of God and favor of your apostolic see, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful
in the territory of the parish of Upper Shillong, and in consultation with the Presbyterian Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this degree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Mary Queen of Peace, to be known henceforth under the title of Mary Queen of Peace Parish in Mount Yangla, East Cassius District, Meghalaya, India, 793010, with effect from the 7th day of April 2024. The boundaries of this new parish, comprising the southern portion of the hitherto Upper Shillong parish, shall be as follows. On the east, Pomnakrai Sub-District, Upper Shillong parish. On the west, Marbisu parish. On the north, Upper Shillong parish. On the south, Light Crow parish and Lailankot parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as are the parishes in our archdiocese, in accordance with the prescription of canon law. Given at Archbishop's house under my seal and signature on the 2nd day of April 2024, signed by Archbishop Victor Lindor, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Mataf Kuli Gishino Parish Batumai, Jokomaria Kasian Yusuf, Maunya Allah, Kilang Kumi Harum, Nampiyo, Markan, Lai Mansal, Maunya Allah, Banyun, Pomlum, Sadeu, Marbanyang Senyong, Red Mauniu, Lai Jem, Maukan Pasir, Maurashe, Mau Black, Dom Dausau, Mau Sawa, Mauri, Marbanyang, Madan Yusiem, Dengkien, Ringi, Nongrim Sadau, Nongbet, Selai Ulor, Dempring, Kendong, Pombot, Kendong Nong Kentir, Rangsuin, Rakan, Langpung Kadarmer, Mawan, Bat Pom Kanyu. Hadirin pilihan segala yang kajing benar yang paris pertama ke Sinang Panham maka minta sepuluh yang kajing citi tongkam yang paris pertama. Kajing Parish Priest, Victor Lindor, Archbishop Kecilanian Shillong, dan kajing kumplay dan kajing bet kehead apostolic, kajing kumplay dan kajing gerpu ya unang ya kailang bagi cumi hau Jesus Christ, Reverend Father Silvanus Nongkandri. Dagani kasipi, natung yapi umunang saray, jong parish, jong Maria Kasiim, jong Jesus, Maunya Allah, Shillong, East Cassius District, Meghalaya. Bangay yapi, yung kajing saray, Papura, jong inang siyam baro, kibahagani ka parish. Nagkagat baro, kibor, kikikyar, kikamram, bagi jimantoy, tatum kaan bangan, bagi dustur, bajudan napuwa kecilan yang pa. Nalor katang arpun kampi api yang kali rekam, aga hinyau kari kebenai besar, arhajar arhusal. Pen rekam yang kapuar Paris Pris jompi, nadu kehinyau kari kuyayong arhajar arhusal, adu pada penbaik yang kumboy pang. Lai Shillong yang kata kumuhor pada jusai keteng jonga, kata saw kari kuyayong arhajar arhusal, rasai dari Archbishop Victor Lindor, dan hukum Archbishop Dr. Hadirin bertemu yang paris pertama mendengar kuat jadi baun pelapet ba hakmat lagi bebun menang ban pelapet ba hari nepor ida kajik suret baun pelamu berwei nak berda jungi barok bananani dengan kualiti barang serbi ban pelay berkredo tempat bebun balang. Na Reverend Father Silvanus Nongkandri, na next camp na pla, hindi baro patutuk
ang jilpla ng jilay kumne. Nangya jauh ulay pawadan baro, menghaw ulay lakundo. Kecuali baro Manila dami bat panimna dami. Padahal try Jesus Kristus kon mamarway ulay. Badalakhan ang pangalo kabon sukot. Ulay na ulay, upakasisay na kasisay, ulay ba siya, ulay ba siya, yaw balakha, baka siya latha, baka jung lang tangray, mukpa. Daw balakha iki baro. Uban na kabanta jung iki bril, panamanta jung tabir ni lahir na panay. Paulang do ang simbokot. Nakamari atin suti. Batu dalam beliau. Lasangar pengaruh dulu dengan mentajui. Masyaallah dengan ko Pontius Pilatus. Layak. Balakat yau. Baru lagi empat. Agak balai sini kat pembijin ko. Baru lagi usah betul. Usong agak malupa. Baru sawan empat. Dari singgan dorong mandisari tidak ingin lagi banyak. Kahimaju kanang lanjut. Bathon mensimbakul, try bajim. Baminaw pa manawkul. Yaw galamane bagurang merangkat baluk pa balukul. Ubakran na ginang yatulu pa. Ba't kabalang kaway, kabakul, Catholic, at Apostolic. Ngaplay ko'y kabaptisma na kapagtali siya mga pitipop. Pag nagpinagti, ay sinipat ibayak. Walijim hakapertei kapantaluan. Amin. Labat sekian yang katabaro kepada ketuk anak kinublei ya kepada to ne ya kepada ai patel. Apriang ya baru jisisya sepandai jingai kata akor longbori manpriu. Jadi bala pensisya badikai ya kebalang. Lah karukan kabasmo puke yang lembaga jinikai ke berjulung pada badiho. Kam itu dibiayai bagi simaya jongga balang berkut ukris ne syafang di sakramen jongga. Syafang kejikinya jongga Eucharis berkut bat syafang kejulung kli jong bishop jongga ro. Hari ma Fransel ma play jumana na kapata jumi baro na kodu ban sign kan dokumen. Kalau way berpikir ni, bang way romba banyak fakir yang kita. Nada clay ke jubana mentapat mai ide sekri jong kuman jong kapare kena makata khali banta mando ipisau dong jong dengan uang Kawan, Fransel salong ulun jo ban sengap lah. Dia nabi sendok sengap lah. Ban dia sep yaki baru aku belai namanya sekmat.
usalong berbor kuno yang lap yang petit ublay usalek ta di kambo han bor usalong baik kayu mani berkata benakal dan mengertang apa kamti hau akmat tepi bobon balang nga umur Reverend Victor Lingja was Bishop jaga Shillong dah kini Bishopi ngai kiapi Reverend Father Silvanus Dongkanri minta kasih nyau jerek Miayang araja arsal dekat jinglong terai halon kini ke Paris jaga mania kasih jaga jinsuk mau yang lah is kasih district rekan berbara ki hak bagi jimin toa dalam penyas no haka upa barupun baru mensi bakun amin hey ilayo Paris kemai kau kena maju pi Naka ni pun masa kuat ni pada bagi yang khidmat dan kuat ya biji bertensilor jengi bandar kublai mengang koi nangta kiramba jengi artikis rambat balang jengi tungi pegini kisnong lan pula bandar hani mai kublai anut kiropa anut kirokumi anut samla sedang berkai anut kinaret wan khidmat Dekani por kana menanyai kani ai kublai yang fadarang ba pathamai minta kumnes kamat pat dingin yang sakilang matu ban duai dan kepada chungu dan ba ka ching duai kerungai dan mangata tu ba pla pkre ban duai ka ching duai kerungai kita pkre de wan kamat prabagai bi pero asosiasi ni thapti ya paris pathamai chuki thapti chamta kawe kilama si jerong ra dan mentang saling kentiu oleh kalama kalau pada babat kita baluan pada perkere nak mentang ni kasi ke bakra banding kentiu yang kita lama
nak mentang jenong kam kini Paris pertamai manam ta jengi baro Maha kenika no paisi kenika program bersih tenat buat kejing jenong jangan kenika segi kita tenat ini kita segi baru segi belum menemeset ikman slap mendari mentapat kelan Wanda yang kejing pun nak bentar jengi di pada sel kalau Paris Paris peningkong dapat mai jangan kenika Paris ngaduk bentar segi yaitu pada Tobias pada Paris Paris berpenkret pengrum yang kenika segi ya ki lindo jengi baru kepada hanin yang tadi Ma Vincent baru ni bagi kena hilang jadi badan ini ikut orang berpakai badan ini bahagian jadi federal yang tadi ya ki noteri balang baru ibi kipat ke jeng play masuk benong ya ki ke mengapa bentren ngelakran mene aku por jeng ke jeng mene sakramen ndai mentatang cikin nak kentian kumlong ba belmur masuk benong ka kentian ke peningkong ke kentian jeng ke jeng sungu jeng yu play kadai ke jingap kepada Islam hat mengelai keren ni kata kadai ke cingap kepada Islam ha andai mendaga sini kelong kadai ke mensiam jaga jisu jengi yoblay nanta yaki missionary kumalong ibi ila treshtam pada ngilong ko bangilong matang kadai ke jing IT mat dan mensiam jong ki missionary jengi ibalawan hakini ka rika si jaintia jengi hakini ka balang jengi hakni hapo ka hakni pori ka si jaintia hakini ka asdaisi sakini ka paris ko mengubahkan ya kejino senyang jong ki pada selijan kita treach tangga ang syong ya kini nomor snoba ni don ya kejing snowu ka berpangi ki namala ka balang kelong kumakolong ta kadai kejing treach tang jengki kadai kejing mai phang jengki ya ki berkuat akini ka asda isis akini ka balang jungi hang ni pori na sejantia ngidak ta kejing snowu ka berpangi hadu kata-kata ya ki kita treach tang ya di Paris Region baru ngadu pasang ke Paris kumbala ruai meneru da kawai nak kita ginang ruai ni ngadu pasang ke Paris di Paris Freeze kilindo baru kita try kadai ke sungu jengi ke pangi ki nanta ya ki sister kita try kita try kiruniam baru kita try hakani ka Paris kita kubai kebala penpu penpieng nanta ya kinong try balang jengi ngadu di katekis kinang ba balang kinong try balang kimi balang pada bigi pat kijong blay babila tray babila don gitu kecik iye nama lada kawai pakawai ke hiye kesan kam simla wanra ye ke jiki ke jingai ke baskan nginom long menta ke ski kumbang long menta ni namar ba ada undan gitu ke jiki ala kijong iye kesan ben ok pun bimla ban ino ila ke jong ke jingai bimla ban ino ila ke jong ke jingai pihak menet jimani bina ban iye jo blay ban iye ji sakramen ketua kedai ka jing tray jong baro kawai kelong yang sam kebahak agni ke Paris ke pertamai tinggi berpau yang jing semua jing ye baro kibala no senyang kibala tray chong hagir kong ke ber kidan di Paris abang i play Paris kene kibala itu ya ke jing tray chong jang kitu kidong tray balang hagi port kibala der hendrai is no belong abang kongsan kelong ni duai na ke bentar juki kibala tray chong kibala lebha ban play nak beta ke burang de jong play nak beta ke balang tinggi berpau yu kecing sungu jengi yu play nak beta juki paro nginum la ban jer ke tengah ni mene bila jer ke teng bila itu ke tu no kibrio kibala no senyang nak beta ke ni Paris ke pertamai hendai di belong kidon sipon ba kibrio kiba ngimi tu iki hendai kidi maki kibala IT nak beta ke jing mahajong ke balang kidi mati kibala James Camp nak beta ke balang hala kijong kiking kisam hala kejong ke JM ke maman la gaski kila batskem ya kata ke jingai kila ai ya kata ke jingai kadai nak beta jugiro ban island ya kata ke jingai haki way haki kuat kecil haki long dien ki mandien nangtang ke baru ka ulu ke jompi ngino kam banduai ke jingwai kadai ke beta ke bagusan itu kinong kedut kedut mantan ki balang khawar mantan kadai kata ke jingwai bagi orang kau ini kita kentin kita orang, ndai tang babilai jaga mas kau nyus tang berosis di isang, hendai kecik ia jengi ublay, kena belong baru hak kecik em jengi. Tegum tangi dua ini nampak ke Paris pertemai, jai Brazil pada kinong tray balang pada ke Paris pertemai baru ini orang kau, jadi pat kecik ublay, ni dua ini, ublay ke kecik tu alor jengi, dua itu, nak kedung ta jengi kilindo, kumlong sister mana. Inang yo susu yaki inang kam sebut kilendo hakeleng keleng ki jaka ki beri ki kuat
Yagi Paris ke temai, nginang kam ke Gilindo, tuai nak kata Gilindo, jungi, begini oi Gilindo, ini oi Gilionium, pantrei hakan dia kena khak biar. Nginang kam ni kat tiga mana, kat tiga dia jongki Reunium jungi, jongki sister ki jungi. Haki sedang berber, haki sedang berkam sekendang. Ilet ki sister pan machra, pan treshkam, pan ayaka, ya kecing sumar, haka badai baka cing imit seal, nanta kecing nang kecing star. Nangka wadah ke healthcare ni IT sister kirap ini akan tahu si zakwe ni kilap inti manang pun priang ye ka tien ke jongle manang pun scan ye ke jinnya kade ke jinjang bro jong ki dunia di badan berkat akan tahu si kiberap ini manang pun kiu seperang penyak seperang berbor dia di kapal jong sebarang kabentar ke khadu isi me ke kelap tiktok priang ya ke Paris oh idep gumar pinarwa isno kenja Nasugar orang, desi yang harus kerja, kamu yang lah, dibilangin armu cetai, jadi kita start baru, kita arti bisa perspek cetai, ane kue, ane ibat bang menjaga sendiri, disuruh berdaun, kacing kacing sang, kacing ni kacing ni kita harus bertemai, kacing orang kita isi bertemai, buat kacingnya kilang gerobon, kita kilang gerobon, buat kini kita teri Paris, kemudian hapten sisa hati kopi macam ni. Ban depan ke bawah ke jomblay, bau belum sembrani ni. Nyaput nyamna makbar jomblay. Kini kinyau tuli kini kau kekam majik, kau sudah majik. Gilani kini kinyau tuli Paris. Ni hapan jam kosil, ni hapan uat banam banjam makbar jomblay. Bau belum ai ke bawah daftar juri. Kenang bang, kani ka malang juri ke dia, kenang di berapa ke juri diskan ke juri. Bisa sih ni kini galak nanti. Hak ke tenjo ke isi jomblay. Hak ke tenjo aja berada dalam step. Mereka dari sini berkuai. Ni kitbok kumbiang, ni ayu sini kumbiang ni Farsel, nangka. Ye kinam teri malang jom ni kepas mutumai, berkam tani pergi pak jom ni pergi way. Nado kikelung kena, ado kibelaramba. Ni ayu kumbiang pergi, ya kini kepas mutumai. Kitbok kumbiang, tu trelang berkeparis, dah kecil dah kecil Treystone, dah kecil Duai, dah kecilnya. Ayu bagi keparis. Kan kiu seperang, banyo ikijin tu. Hagi para bagi jadi dibahas akan dikenal seperti main. Dan jadi dia, kebetulan, kebetulan itu ini baby baby.